21 minutda. Kangrosh qoldi bu, 23 minutda birinchi zakaz. Birinchi zakaz 576 rubl. Assalomu alaykum tuğanlar, Mekkende eşitler. Qandaysizlar, amansızlar, tinchsizlar? Xudo xolasa ishga chiqdi, ishni boshladi. Bugungi qancha ikkinchi kun bo'lib qoldi. 20-fevral. Bugun qanday bo'layotganini jo'q sizlar meni cho'q ko'rasiz. Bizga pagoda bugun qor yog'ib qo'yib turdi, kechindes tunmay. Kechga yomg'ir yog'gan. Yo'lda muz tag'aloq bo'lib qoldi. Ketdik anda. Sizlar meni cho'g'i birgalikda ishni qilib kelaylik. Gününüzler berekeli olsun, iyilikli olsun. Men daha günüm iyilikli, berekeli olsun. Yaxshi klientler tutsun. İnşallah, ha? Getdik anda. Üçüncü zakaz 6 minuta 386 deydi bu. Qanday bo'ladi, qanday? İkinci zakaz jana tartish unutib qolibman. Arzonli oldu. 395 bo'ldi shunday. Kun chiqdi. Eshik sovuq. Çirkin bo'ldi, sovuq. Saat 9'dan 40 ötüp kaldı. Buna 4. zakazadır. Plus 200 metre teperdi, 500 metreden. Buna 6 minuta. 336 rubl. Nangaralı. Na место ушул жерден заказ çıktı, ушул жерден. Merdiyan'a gelip kaldı. 11 минута. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Uyku gelip çıktı. Kaysin töçkünde uyku gelip gittim ya. Na pagoda. Sakhalin pagodası. Машина мойка qilib bo'lib qoldi.
жесткая, ё-моё. İşte gelбей калат. Кандай опозданиялар болсо азыр буну азыр канча мүнөттө жеткирем азыр, 2 kilometrге келиш үчүн 17 минута. Şokolad oldu bu şokolad. Ой. Ne dedin ay? Важно проезд по платной дорога дейді ғой. Кәңгір ашып қалды бұл, Мен қарағыла. Бұл жерде платный дорога жоқ қой. Так, 11 минутада келдім мен. Жақсы эле келіп алдым. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 336 Для улучшения дейді ғой. качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 336. 11 минутада son geldim. Bir zakaz verdi o hazır. Anca men verdi 270 plus dedi. 290 meni. Toştundan bilbey kaldım. Deçki tarif. Gittik. Pagoda öldük, kar jağatat. Gece rese jamgır jağatkan. Plus 5 bolatkan. O pagoda kayakta kalıp ketti sıradıyla kar jağı öyle. Eldir sekin, jolda toң қалыптыр да. Sekin өрмелеп жүршет, пробка кылышып. Тынч болгула да, тынч болгула. Тем более катындык кишилер минип алган. Так, короче, 8 минутта 467 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Заказ бар екен. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Горнолыжный база. Да. Короче, менин клиентим аякталып кетти, ылдыйды окшойт. Он минута. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 315 Для рубль. улучшения качества Şu обслуживания 100 rubl поставьте koş нам verdi. оценку в приложении. Tuğanlar, dostlar, taksi, kollegalar. Jumuş бүттү, Кудай буюрса кеттим үйгө. Saat 8 болуп калыптыр. Мына 8ден 40 өткөндө чыктым эле, мына 8де уже жумуш бүттү, кетем үйгө. Общий 25 заказ 25 заказ кылыптырмын. 25 заказын таза 6367 рубль. 6367 рубльден 1800 рубль кемит койсоңар. Калганы чөнтөккө калган. 1,5 бензин, 300ге 2 самсы жегем. Всё. Километр. Так, километр 140 километр жүрдүм. Общий 140 километр. Азбы көппү? Az эле. Только шаардын ичинде эле иштедим. Ояка бияка кылат. Ошондой туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө баарыңыздарга ассаламу алейкум.